Inkuru imaze kuba kimomo. AFC M23 isa niyamaze kugenda yigarurira imitima y'amahanga, nuko abasirikare b'iki gisirikare cya leta ya AFC M23 bongeye kugaragaza neza ko ari abanyamwuga kandi batandukanye n'inyeshyamba izabayeho izo arizo zose. Igisirikare cya leta ya Kongo butuvugana cyamaze kwifata amapfubyi umujyi wa Goma ndetse n'inkengero zawo, aho hose hasa n'ahamaze kuba hahabwamo 23. Igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho mu gihe cyakongera guhirahira gutera ibitero ndetse no kuba cyagerageza kurasa muri uyu mujyi ndetse n'inkengero zawo gishobora gufatirwa ibihano bikomeye cyane, aho 23 ishobora guhabwa go ahead ndetse na bimwe mu bikoresho bifasha n'ingabo za MONUSCO ziri muri uyu mujyi ndetse zikaza kuba zafasha 23 kugerageza kwirwanaho ndetse no gusubiza inyuma ingabo za leta ya Kongo. Uribaza ngo bigenze bite? Ni mu gihe uruzinduko rwa James Wane, uyu akaba umuyobozi muri MONUSCO ukomeye cyane, uyu munyamerika wahoze ari ambasaderi w'iki gihugu cya Amerika ku butaka bwa Kongo, ariko kandi uyu akaza kuba ari umwe mu bashinzwe imibanire n'amahanga mu nyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu nguyu kuza igoma byabaje ku buryo bukomeye cyane. AFC M23 niyo yagerageje gukora ibishoboka byose ngo icunga umutekano ndetse inerekane icyo ari cyo cyose cyerekana neza ko umujyi wa Goma urinzwe kandi ukontororwa neza, abaturage batuje. Ibi byagezweho, ariko kandi agahinda kakomeje kwegura leta y'Kinshasa yakomeje gukubita agatoti ku kandi ibyaje kugaragaza neza ko igisirikare cya AFC M23 mu kwiyereka aba bashyitsi neza ndetse n'ibindi bikomerezwa byari byazanye na James Wane. Ngira ngo mwabonye amashusho bakomeza kugenda babakira ku munsi w'ejo ku kibuga cy'indege cya Goma, ariko kandi bisa nkaho Goma yamaze kuba yahabwa ubwigenge ndetse n'ubwibohore ndetse n'inkengero zayo, bitewe n'uko amahanga yamaze kuvuga neza ko abaturage bo muri uyu mujyi wa Goma bishimye ndetse habonetse nabo mu nkengero zabo bagiye bagaragaza imvamutima zabo z'uko 23 ikontorora ibi bice. Ibi rero nibyo byatumye igisirikare cya 23 cyagiriwe icyizere. Amahanga nta kongera gukubita agatoti ku kandi, nta kongera gutunga 23 intoki, kuko Tshisekedi yagiye yerekana kenshi cyane ko icyo gisirikare cya AFC M23 ngo aricyo gikora amakosa menshi cyane ndetse gikomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Nyamara mu gihe amahanga yaratarahagera akawamugani ngo abategera ibwami babeshywa byinshi, abahageze bamaze gukomfurima bataranahamara n'umunsi, dore ko amasaha nibura 23 aribwo amaze kugenda yuzura hafi umunsi umwe. Ibi bikagaragaza neza ko 23 idakwiye kuba yakora ibyo aribyo byose byo gukombeka, kuko ibyo abaturage bagaragaza ndetse n'uko umujyi wago mugaragara nyuma y'imirwano yahabereye, uyu mujyi wari watangiye kuba amatongo. Ibi byose bikomeje kugenda bigarurira 23 icyizere mu mahanga. Abasirikare b'uyu mutwe wa AFC M23 kandi bakomeje kugaragarizwa urukundo n'amahanga, ibyaje gutuma uyu mujyi ushobora kuza kuba umwe mu mujyi wigenga ndetse ukaza kuba headquarter cyangwa se umujyi mukuru wa Kivu, ndetse ibizagaragaza neza ko 23 mu gihe ibyemezo byaba byamaze gufatwa nk'uko bivuga neza ko biri gutegurwa, ikaza kuba yahabwa leta yigenga iyigoma izaba leta ya Kivu nk'uko amakuru bivuga. Ibi rero Tshisekedi kubimukoza asa n'uwenda gusara. Tshisekedi aratangaza neza ko 23 ngo yagiye yitambika ndetse ishobora kuba yaratanze ruswa, ariko abantu bakibaza aho izi nyeshyamba zakura ruswa zitanga mu gihe Tshisekedi ari wagiye ugaragaza kwerekana imitungo ndetse n'amazahabu n'ibirombe atambika kugira ngo ibihugu bikomakomeye bibe byamuha intwaro ndetse bibe byaza no kumufasha muri iyi mirwano, ariko ntibize gukunda. Bisa nkaho kuri kwatangiye kujya hanze, aho 23 yongeye gusa nibiza icyuya Tshisekedi. Tshisekedi asa n'uwicariye intebe ishyushya. Inama z'igitaraganya ziri kuba Kinshasa kugira ngo harebe icyakorwa. Tshisekedi aribaza noneho abari buze gutabaza ndetse n'abari buze kuba yongera gushukisha iby'agaciro, dore ko amahanga yagiye abirira ubusa. Ngira ngo mwagiye mubona ibyinshi yagiye ashyiraho, nyamara 23 bitewe n'uko ikontorora ibice bitandukanye birimo ibirombe nka za Rubaya, ahabarizwa amabuye ya koruta menshi ku isi kurusha ibindi bihugu ibyo aribyo byose, aho sakontororwa na AFC M23. Ibirombe kandi birakora, bisa nkaho amahanga yamaze kumenya neza ko AFC M23 ariyo izakorana nayo kugira ngo aya mabuye aze kuboneka hatamenetse amaraso. Ibyaje gutuma Tshisekedi yongera gukomeza gutumiza inama z'igitaraganya Kinshasa. Bamwe mu bacurabwenge be ndetse n'abasirikare bakomeye bisa nkaho ntacyo bari kumufasha. Ufite icyo kumufasha ni perezida w'igihugu cy'u Burundi, gusa nawe benshi bagaragaza neza ko atorohewe kugeza kuri ubu ngo bakomeje kujya ku gitutu
gikomeye cyane aho yakomeje kugenda akorera impinduka mu basirikare bakuru nawe bivuga neza ko bitari kumugwa neza. Abasirikare bakuru bagerageza kuba bamwegera ngo bamuganirize bamubwire ku kijyanye no kugabanya abasirikare yohereje ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo, ariko nta bikozwa. Ni nayo mpamvu yatangiye kugenda yikiza bamwe aho benshi bavuga neza ko iri ari irangira rya General Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi, ukomeje kugenda atumvikana n'abarimo General Prime Niyongabo umugaba mukuru w'ingabo ndetse n'abandi bakomakomeye basa n'abamaze gucika mu ibice muri iki gisirikare cy'u Burundi. Ku murongo wa telefone bivugwa neza ko Tshisekedi akimara kubona ibyo AFC-M23 iri gukorerwa neza isa n'iyamaze gushyirwa ku ibere, yagaragaje ibimenyetso by'uko atishimiye ibi ngibi, ndetse bisa nkaho ariko perezida w'igihugu cy'u Burundi yahamagaye nawe ntacyo ari kumufasha, kuko amubwira neza ko icyo yakoze cyari ukumuherereza ingabo kandi zagiye zigerageza kumufasha aho bishoboka, ndetse perezida w'u Burundi wavuga neza ko iyo hataza kuba ingabo ze ubu ngubu mu 23 ngo yarageze n'ikica se yaramaze kwigarurira umujyi wose. Amakuru aravuga neza kandi ko Tshisekedi yakomeje kugenda agerageza gusubiza inyuma ibihe, nyamara ntibikunda kuko bisa nkaho ibiganiro yagiye agerageza gusabwa na 23 akabitera ishoti, avuga neza ko atakicana n'inyeshyamba. 23 yamusabaga imyanya mu gisirikare ndetse bakaza gukora leta ikomeye kandi ifite amahoro, nyamara yakomeje kugenda babwira neza ko atabazi ndetse ko atari abanyamahanga, ko biyitirira kuba bavuka kuri ubu butaka. Ibi rero bakomeje kubimwereka ko nta mikino. Bisa nkaho Tshisekedi kuri ubu agerageje no kuba yavuga ko agiye guha AFC-M23 imyanya mu nteko ndetse no mu gisirikare, bitewe nuko bamaze kuba bamugaragariza neza ko bafite imbaraga zidasanzwe. Basa naho bashobora kutabyemera, ahubwo bakomeje gutsimbarara ku kijyanye no kuba bagira leta yigenga. Abaturage b'abakongomani bahunze baturuka za Masisi, dore ko ari byo bice byagiye bigaragaramo impunzi nyinshi cyane, ndetse n'ibice bya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo n'ahandi hatandukanye mu duce twari dutuyemo abavuga by'umwihariko ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse no mu Birere n'ibindi bice byinshi cyane. Mu gihe baba batangiye gutahuka, benshi bavuga neza ko amahanga yakora igishoboka cyose ngo aka gace kongere kwigenga ndetse kagire umutekano. Amakuru agezweho n'amakuru akomeye cyane yemeza neza ko AFC-M23 iki gisirikare gikomeje kugenda kigaragaza ubutwari ndetse n'ubushishozi. N'amakuru agezweho none yemeza neza ko AFC-M23 yongeye kwereka amahanga neza ko icungiye umutekano uwo ari we wese, ndetse n'ibintu bye ahari hose ku butaka bwa Goma ndetse n'ibindi bice bakontorora. Kugeza kuri ubu amakuru atugira haremeza neza ko AFC-M23 mu gihe yari ifite ibiganiro bikomeye cyane bikurikiwe n'isi yose na James Wane. Uyu ni James Wane ndetse akaba umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba MONUSCO. Uyu mugabo kandi yabaye ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse uyu ni umwe mu bikomerezwa ndetse ufata imyanzuro ikomeye cyane muri MONUSCO, ndetse akaba intumwa ikomeye cyane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe uyu mugabo yari ari kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko i Goma, ndetse aho igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC ndetse na Tshisekedi ubwe bakomeje kugenda babazwa nuko 23 ikomeje kugenda yakira ibikomerezwa mu gihe ikinshasa nta nushaka kuhikoza. Ibi byakomeje kubabaza cyane, dore ko bateguye igitero gikomeye cyane cya drone. Bivugwa neza ko barashe drone mu mujyi wa Goma mu nkengero kugira ngo baze kubyegeka ku ngabo za 23 ngo zashatse kumuhitana. Nyamara ibi abashakashatsi ndetse n'abandi bakurikiranira hafi uko location ya Goma imeze bagaragaje ibimenyetso byerekana neza ko ari igisirikare cya Leta ya Kongo cyabikoze, ndetse cyakomeje kugenda kigaragaza n'ibimenyetso byinshi cyane by'uko bari bapanze kuba barasa ibice umugabo aherereyemo ngo kugira ngo bize kwegeka kuri 23. Amakuru agaragaza neza ko ubwirinzi bw'ikirere bwa Goma bukora neza, niyo mpamvu izi ngabo za AFC-M23 zagerageje guhangana n'ibi bitero, ndetse amasasu n'amarokete bikaza kurangira biguye mu marembo y'umujyi wa Goma, ntibize kugwa muri uyu mujyi, ariko bikaza gukomeretsa abaturage, ndetse bikavugwa neza ko babiri bahasize ubuzima. Biravugwa neza ko rero aba bagambanyi ndetse n'abari bakuranye n'iki gisirikare cya Leta ya Kongo kugira ngo baze kurasa ibi bisasu, ngira ngo murabizi ibice 23 kontrolora biri nkengero z'umujyi wa Goma, bireza kugora igisirikare cya Leta ya Kongo kuba cyarasayo kireka cyifashishije bamwe mu baza kwegera ndetse bakaza gukoresha aya marokete. Ibintu rero bisa nkaho 23 yabishyize ku rundi rwego, ndetse yerekanye neza ko ifite ubutasi ndetse n'iperereza rikomeye cyane. Abari bagerageje kuba bakora ibi byaha ngo bize kwegeka kuri AFC-M23 bamaze gucakirwa, ndetse bahita berekanwa uyu James Wane atarava kuri ubu butaka, icyaje gutuma AFC-M23 yongererwa amapeti ndetse yongererwa
kongererwa icyizere n'amahanga. Amakuru aragaragaza neza ko bari abasore bagera kuri batatu bari mu mupanga ariko bari muri collaboration n'abandi batari muri iki gice, ndetse bivuga neza ko bose bari kuri komande y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nk'uko amakuru abivuga. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi cyaje kuba kimenerwa amabanga n'aba basore, bivugwa neza ko nabo ari bamwe muri bo ariko bari bambaye civil ariko bitwaje ibikapu birimo intwaro nk'uko bigenda bigaragara. Aba kandi ngo bashoboraga kuza kwifashishwa mu gutanga location maze bikaza kuba bikoreshwa n'abashinzwe gukoresha drone, bakaza kubona uko bakora amakorodone, dore ko byari byabagoye bitewe n'ubwirinzi bukomeye cyane bw'ikirere bwari buri muri uyu mujyi wa Goma nyuma y'uko uyu mugabo ahageze James Wane. Amakuru aragaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyatakarijwe amanota ku buryo bukomeye cyane, ariko kandi abagambanyi bo ndaje mbagarukeho. Mbere y'uko mbagarukaho ndetse n'ibyo batangaje n'uko bafashwe, amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo aya makosa cyakoze yamaze kugikoraho ndetse ku buryo bukomeye cyane, aho babikoze bazi ko bagiye kubyegeka kuri 23, nyamara biza kurangira bakoze ibara rikomeye cyane. Amahanga ndetse n'abandi baza kubona neza ko ari ingabo za leta ya Kongo. Benshi bavuga neza ko izi ngabo mu by'ukuri zishobora kuba zitari zigamije kwica James Wane, ahubwo zari zigamije kuza guteranya amahanga na 23. Ngira ngo murabizi ko atari ubwa mbere iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC kirashe mu bice bya Goma, ndetse mu gihe haba hari ibikomerezwa ibyagiye biteza ibibazo bikomeye cyane. Ngira ngo murabyibuka ubwo baharasaga ndetse bashaka kwica Joseph Kabila ndetse n'umuzungu wakoraga muri MONUSCO mu Faransa. Ngira ngo murabyibuka nta minsi myinshi irashira ndetse byaje kurangira umuzungu aguye muri ibi bitero. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza neza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje kugerageza gukora icyo ari cyo cyose cyaza kuba kibuza 23 kuba yagirana ubushuti n'amahanga, nk'uko biri kugaragara neza ko uyu mutwe nyuma y'ibiganiro byakorewe mu Busuwisi hakomeje kugaragara ibimenyetso byerekana neza ko Tshisekedi ashobora kuba yaramaze gutakarizwa icyizere. AFC 23 kandi iravuga neza ko atari ubwa mbere ateye n'ubwa kabiri iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC gikoze ibi bikorwa bisa naho biteye isoni nk'uko amakuru ari kugenda abivuga. Ariko kandi benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bivugwa neza ko abari mu birometero bya hafi bashobora kuba badafite ubushobozi bwo kuza kurasa ahangaha mu mujyi wa Goma, kireka babagurukije drone ndetse bakaza kugurutsa na kajugujugu zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Ibi rero ntabwo ari byo bakoze, ahubwo bakoze ibisa nkaho baza kwerekana neza ko amarokete ndetse n'amasasu byarashwe byaturutse hafi cyane mu birindiro bya 23, ariko bakoranye n'abagambanyi. Ariko kubw'Imana ya 23 biza kurangira bacakiwe ndetse baza guhita boherezwa aho 23 ishyira abagambanyi nk'aba, ndetse babazwa ibibazo byinshi cyane aho bahise berekanwa, ndetse bivugwa neza ko amahanga yose yaje gushyira ikimwaro ndetse aza kongera kureba nabi Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje kugenda bakura ibikorwa bisa naho biteye isoni. Kugeza kuri ubu ngubu amakuru aravuga neza ko abagambanyi bari bamaze gufatwa ndetse basobanuye byinshi cyane mu byo ngiye kukubwira. Aba bavuze neza ko bari batumwe ariko kandi bakaza gutumwa baza kuba bahabwa agahimbaza musi gakomeye cyane nyuma yo kuva muri iyi operasiyo. Bari babwiwe neza ko bari buze kujya biherera ahari abaturage bakeya badashobora kumenya urekuye amarokete, ndetse dore ko bari bafite imbunda baje basanyaguje mu bikapu kugira ngo baze kugerageza kuziteranya batangire kujya barasa. Ndetse bivugwa neza ko ibi kandi byasaga naho uyu mugabo James Wane atari bwico uko izi mbunda zisa nkaho zitari bumurase, ahubwo bari bagamije guhungabanya umutekano kugira ngo babyegeke kuri 23, kugira ngo amahanga abone neza ko 23 ubwayo kuko ari ikontorora umujyi wa Goma yamaze kugerageza kwica umuyobozi wa MONUSCO ndetse umuyobozi ukomeye cyane umunyamerika ubarizwa kuri ubutaka bwa Goma kugeza ubu. Tshisekedi kandi ibi byose arabiterwa n'ifuhe ry'uko uyu mugabo yindiriye ku kibuga cy'indege cya Goma, ndetse bivugwa neza ko Tshisekedi atifuza uwari wese w'igikomerezwa wagira n'ibiganiro ndetse ngo aze kuganira na AFC 23 kuko yamaze kumenya neza ko izo ari process zitangira zo kwigarurira imitima y'amahanga. Amakuru agezweho none haremeza neza ko igisirikare cya AFC 23 kimaze kwihanangiriza ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'u Burundi. Ni intwaro bivugwa neza ko ziganjemo amadrone yarari mu bubiko bwayo, ndetse bivugwa neza ko ari amadrone mashyashya yari yaroroherejwe n'igihugu cy'Ububirigi. Ibi byose byamaze kujya hanze, ndetse bivugwa neza ko umugambi burya w'uko igihugu cy'u Burundi kizatera u Rwanda wari wamaze kunozwa, ariko se bigenze bite ko bihindutse ku munota wa nyuma? AFC 23 bitewe nuko intwaro zari kuzatera u Rwanda zari kuzahira kuri 23 ngo zirasa ndetse zikaza kuyikura mu bice ikontorora
bakontorora, kandi aba bakongomani babarizwa muri 23 bariye karungu ntibashaka kuva mu bice bakontorora, ndetse basa n'abamaze kugerageza kugenda bashinga imizi ibibaye ku gisoda cy'u Burundi. Rero bisa nkaho za ntwaro zose z'u Burundi zari zaratanzwe n'igihugu cy'Ubirigi kugira ngo zizifashishwe muri operasiyo yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda 23 ibashije kuzirasaho, ndetse inyinshi zakongotse. Namakuru agaragaza neza ko intwaro nyinshi cyane zirimo tanka z'intambara, amadrone yarakiri mu makarito, ndetse n'ibindi bikoresho kajugujugu, ndetse ibindi bikoresho by'intambara byari byazanywe ku rugamba, ariko kandi bikaba byari biri ku butaka bw'u Burundi, ndetse aho byari bitegerejwe kuzanwa ku butaka bwa Kongo, ahari kuzifashishwa nk'indiri y'izi ngabo z'u Burundi ndetse n'abandi bagamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Aba bose mu kwiyegeranya bari baramaze kugura ibikoresho, ibindi babiharwa n'igihugu cy'Ubirigi ndetse n'igihugu cya Kongo cyari cyarasizemo akaboko gakomeye cyane. Kuri ubu ngubu amakuru agezweho, 23 yaje kureba ntiyitaye ku by'u Rwanda, ndetse yarebye inyungu zayo, ivuga neza ko izi ntwaro zagombaga kuyihitana kugira ngo baze kuba batera u Rwanda. 23 abakongomani baharanira uburenganzira bwabo bagerageje kuba barasa ku birindiro by'ingabo z'u Burundi. N'amakuru abivuga, ariko nanone ntabwo byemezwa neza ko ari 23, ariko bagendeye aho ingabo zaturutse ndetse na drone yarashe kuri izi ntwaro, benshi baremeza neza ko ari abatavuga rumwe na leta y'u Burundi, ariko kandi abenshi bakemeza ko ari AFC 23 yatwitse izi ntwaro. Bivugwa neza ko amakarito yararimo amadrone y'intambara, ndetse bivugwa neza ko kandi harashwe na tanka nini z'intambara. Ibi byose byari ibikoresho bisa naho ari bishyashya. Ibi bikoresho byari byirinze kujyanwa i Bujumbura, kuko bisa nkaho n'ubundi bizagarurwa ku butaka bwa Kongo, ubwo byaturukaga ku butaka bw'igihugu cya Tanzania bije mu mato, byashyizwe hafi mu bubiko ndetse mu kampi ya gisirikare, aho byagombaga kujya bikurwa byerekeza ku butaka bwa Uvira, ndetse kugira ngo bize guhangana na 23 maze mwabira bicari wagirwa training wing, ndetse habe amabaragisi y'igisirikare cya Repubulika ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi zishaka gutera u Rwanda. Ibi ntabwo bigikunze. Amakuru atugira haremeza neza ko 23 uretse intwaro nyihazajyanywe i Bujumbura, izindi hafi ya zose zamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane. Ni drone zigera kuri 3 zo mu bwoko bwa kamikazi z'ubwiyahuzi zagurutse, ndetse ziza kugenda zitungura ku buryo bukomeye cyane izi ngabo, dore ko izi drone zagurutse mu rukerera, ndetse biza kurangira abasirikare benshi cyane b'igisoda cy'u Burundi batunguwe nuko izi ntwaro zari zirinzwe, ndetse nta watekerezaga neza ko iki gice gishobora kuza kugurutswamo drone paka zigeze kuri ubu butaka bw'u Burundi. Ese wakontorolaga drone ari hehe? Ibi ndabikubwiye, ariko ndabanza nkubwire neza ko igisoda cy'u Burundi kiri mu marira, n'agahinda gakomeye cyane. Abamuhaye intwaro General Neva baramushinja uburangare ndetse no kutita ku bintu, kutumvikana hagati y'abari bari mu mugambi mubisha, bisa nkaho byatangiye. AFC 23 yabikoze yigirira, kuko izi ntwaro zari zaragambiriye kubanza kuyikubita, ndetse ngo zikayigiza inyuma zikayirukana mu bice bitandukanye, ikaza kunyura za Kamanyora, ndetse bakayirukankana bakayigeza za Bukavu, ndetse aha hose na za Karehe, ikaza kwirukankanwa ndetse ikaza kumeneshwa. Ibi rero 23 kimara kumenya neza ko iyi migambi yose izakorwa n'izi ntwaro nshyashya, ndetse harimo amadrone bivugwa neza ko yarari mu makarito mu bubiko, harimo tanka z'intambara, imbunda ntoya, ndetse n'ibindi bikoresho byo kwifashisha ku rugamba. Ibi byinshi byamaze gushya, ndetse nta buzimirizo bwari buhari, kuko ibi byakozwe mu rukerera. 23 yagerageje kuba yakora operasiyo mu gihe nta bufasha bwari buze kuboneka. Ingabo z'u Burundi zari zicunze ibi bikoresho zatunguye cyane, bivugwa neza ko benshi muri bo bamaze no gupfa nk'uko amakuru abivuga, ariko kandi hapfuye abasirikare bagera kuri 3 nk'uko bigaragara neza ko imirambo yabo ariyo yagaragaye. Abandi bari bari ku burinzi, bivugwa neza ko bagerageje gutabaza, kandi hafi hari ikigo cya gisirikare n'izi ntwaro niho zari ziri, ariko bisa nkaho byabatunguye ku buryo bukomeye cyane. Bivugwa neza ko hasigaye intwaro nke zishobora kuba zari ziri muri Kave, ubwo ni munsi y'ubutaka, izindi zose zamaze gushya. Leta y'u Burundi iraza gusobanurira iki Ububirigi kurebana y'ingwe byatangiye? Bivugwa neza ko igihugu cy'Ububirigi, Minisiteri y'Ingabo yatangiye guhamagara General Neva utetse igihugu cy'u Burundi, amubwira neza ko yagize uburangare bukomeye cyane, izi ntwaro agomba kuzishyura, ndetse akaryozwa n'imipangu yose yari yarapanzwe n'iki gihugu cy'Ububirigi ndetse n'igihugu cy'u Burundi, bikaba birangiye ibikoresho bitwitswe. Ese byagenze bite? Ese AFC 23 yafashijwe nande? Nubwo tutarabyemeza, ariko nanone urebye ibimenyetso, bamwe bavuga neza ko izi ntare za Sarambwe arizo zashatse gutanga
gutanga isomo mu rwego rwo kuburizamo ibitero bikomeye cyane. Ariko nanone abenshi baravuga neza ko ari abatavuga rumwe na leta y'u Burundi bitewe nuko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda ahinduranya abasirikare barwananye urugamba, agatangira kubicaza, agatangira gushyiramo bamwe agendeye ku byo bataramenya. Kugeza kuri ubu ngubu rero bivuga neza ko bamwe mu bajenerali ndetse n'abandi basirikare barwanye urugamba hamwe na Perezida Neva bava mu mashyamba kugira ngo baze ku butegetsi, bisa nkaho yatangiye kubashyira ku ruhande. Benshi baravuga neza ko ariyo mpamvu nawe atangiye guhura n'ibibazo ndetse n'ibihombo bikomeye cyane. Kuri ubu rero ingabo z'u Burundi ziraririra mu myotsi. Intambara irakomeje mu bice bitandukanye. M23 ikomeje kuba yagerageza gukora ibitero bitandukanye nayo kugira ngo yigizeyo. Ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zatangiye kwisatira mu kibaya cya Ruzizi nk'uko bigaragara. Imisozi ya Kabunambo, by'umwihariko Kabunambo ya mbere, M23 yongeye kwaturutsa imbaraga ziremereye cyane zifashishije intwaro zo mu bwoko bwa BM, ndetse hongera kugaragara naho amatanka y'intambara yongeye kurasa amakompura kuri izi ngabo, aho zaje gusubira inyuma. Zari zugarije M23 yagombaga kuzigiza inyuma. Iyi tactique y'igisirikare kuko bivugwa neza ko zashoboraga kuza gutungurana ndetse zikaza kugaba igitero gitunguranye kuri M23 mu gihe bari mu birometero bigera kuri 2 n'igice. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragaza ko M23 iri mu ngamba ndetse ikomeje kugenda igerageza kwirwanaho ndetse no guhagarara mu birindiro byayo ndetse inagura defense zayo nk'uko amakuru abigaragaza. Nibiki bibaye n'amakuru agezweho noneho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gikoze ibara aba basirikare bazikuraho. Ni mu gihe uwitwa James Wane, uyu ni umuyobozi ukomeye cyane, umuyobozi wa MONUSCO ndetse akaba umunyamerika ukomeye cyane mu bijyanye n'imibanire y'amahanga. Uyu kandi yabaye ambasaderi igihe kinini cyane, ambasaderi wa leta z'ubumwe za Amerika ku butaka bwa Kongo. Uyu mugabo yaje ku butaka bwa Goma ndetse yaharaye ndetse yagize ibiganiro byinshi cyane bikinakomeje, akomeje kugaganira na M23 ndetse n'ibindi bikomerezwa n'abandi bakomeje kugenda bagerageza kuganira uko ingabo za MONUSCO ndetse n'ibi bitero bitandukanye byagiye byibasira ibice bitandukanye bishobora guhagarara, maze M23 ikaza kugenda yagira uburyo ikontorora ibi bice nta ntugunda. Uyu mugabo rero mu gihe akiri kuri ubutaka, igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kwimena inda, cyerekana neza ko gikomeje kugenda gihungabanya umutekano w'abaturage. Amarokete agera kuri 3 yarashwe neza mu marembo y'umujyi wa Goma. Uyu mugabo akiwurimo. Ibyahise byemeza amahanga ko Tshisekedi n'ingabo ze bashaka kwica abaturage ahubwo batifuza AFC M23. Ingabo za leta ya Kongo zikozeho ndetse biravugwa neza ko ibyakozwe bisa nkaho bigiye gutuma igisirikare cya leta ya Kongo ndetse kiza kuba cyatakarizwa icyizere 100% kikaba cyanafatirwa ibyemezo mu gihe batinyutse kurasa kuri ubutaka bwa Goma. Ndetse mu gihe hakiri uyu muyobozi, mu by'ukuri igoma hari ubwirinzi bw'ikirere ndetse hakomeje kugaragara umutekano igihe kinini cyane. Ariko kandi mu nkengero z'umujyi wa Goma, by'umwihariko mu marembo, hashobora kuraswa. Byo ni ibintu bishoboka kuko nta bikomerezwa bihari ndetse bivugwa neza ko ari amarokete yarasiwe kure. Nanone bikavuga neza ko yarashwe n'ingabo za leta ya Kongo. Ibi rero byamaze kugira ingaruka zikomeye cyane kuri iyi leta. Uyu mu diplomate James Wane ndetse yahise akora statement ikomeye cyane ivuga neza ko Amerika ishobora kuza guhita icana umubano ku buryo bukomeye cyane n'iyi leta ya Tshisekedi, kubera ko n'ubundi bice bitandukanye birimo amabuye y'agaciro n'ibirombe n'ibice bya Rubaya kandi n'ibice bikontororwa na AFC M23. Ibyatumye benshi cyane bakomeje kuvuga neza ko igihugu cya Kongo gishobora kuba kigiye kubamo impinduka zikomeye cyane, aho igisirikare cya AFC M23 kigiye gutera Tshisekedi uw'inyuma ndetse M23 yongeye gusubira ku ibere nk'uko bikomeje kugenda abigaragara. Benshi baraca amarenga bavuga neza ko uyu mugabo James Wane wari waje kuri ubutaka bwa Goma. Uyu mugabo kandi ngo yagenzwaga na byinshi cyane ndetse ko amahanga yagiye abeshwa. Akihagera yagaragaje neza ko yishimiye kubona abaturage ba Goma bishimye ndetse yishimira isuku ndetse n'umutekano uri muri uyu mujyi wa Goma. Uyu mugabo kandi cyahise gituma avuga neza ko M23 ndetse bakoze ibintu bikomeye cyane bakwiye kugumana ibi bice. Ibi rero nibyo biri gutuma Tshisekedi
Tshisekedi agerageza kwereka amahanga neza ko atishimiye ibyo amahanga ari gukora byo gushyigikira AFC M23 nk'uko biri kugenda bitangazwa. Amakuru kandi aravuga neza ko uyu mugabo mu gihe aza kuva kuri ubutaka bwa leta ya Kongo ashobora kuza gusiga atanze amategeko akomeye cyane, bitewe nuko MONUSCO ifite ingabo nyinshi cyane hano mu mujyi wa Goma. Ngira ngo ababonye amashusho menshi cyane yajya asirikira, ni ingabo nyinshi cyane z'abazungu ziri kuri ubutaka, ndetse benshi bavuga neza ko izi ngabo nubwo zagiye zigaragara zikora amakosa yo guhangana na M23 ndetse zigerageza gufasha igisirikare cya leta ya Kongo mu ibanga rikomeye cyane, ubwo M23 yazaga kwinjira mu mujyi wa Goma bisa nkaho bamaze kwiyunga ndetse babumwe, aho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC aricyo gikomeje kugenda kigorwa. Tshisekedi we asa naho ntawe afite wo kumwumva kugeza uretse perezida w'u Burundi nawe utorohewe n'ingabo ze zikomeje kugenda zigwa kuri ubu butaka. Benshi baraca amarenga bavuga neza ko iki gisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kuba kigorwa ndetse gikomeje kugenda nacyo kitoroherwa n'ibibazo bikomeze kucyugariza. Intwaro zabo zikomeje kugenda zitwikwa ndetse zikomeje kugenda zipfa ubusa mu buryo bw'amaherere, aho bivugwa neza ko hakomeje kugenda humvikana no gusubiranamo gukomeye cyane. Tshisekedi se azatabarwa na perezida w'u Burundi nawe benshi bavuga neza ko adashinga nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa. Bisa nkaho Tshisekedi ibyo yishuyemo bishobora kuba bigiye kumubyarira amazi nk'ibisusa, maze M23 ikaza kukamufatana nk'uko bisa nkaho yamaze kwigarurira imitima y'amahanga. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeza kugenda bagaragaza intege nkeya ku rugamba, aho bigaragara neza ko uretse ingabo z'abarundi na FDLR, izi ngabo za leta ya Kongo ndetse na wazalendo zidashobora guhangana uko ariko kose. Ibi rero nibyo biri gutuma Tshisekedi akomeza kujya kuri pressure, kuko abo yari yiringiye bose yaba amahanga atandukanye bamaze kumwereka neza ko bamaze kumva filozofi ya AFC M23, akaba nayo batangiye kugenda bakurana ndetse banaza mu bici kontorora bagakorana amanama akomeje gutera ifu ya Tshisekedi ku buryo buteye ubwoba. Namakuru agezweho nonaha na makuru yemeza neza ko igisirikare cya AFC M23 kuri ubu ngubu cyaba cyatangiye kubyinira ku rukoma. Ni mu gihe James Wane, uyu kandi akaba umuyobozi muri MONUSCO, uyu kandi yahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu yiyiziye igoma ku munsi w'ejo. Uyu kugera igoma kandi yavuze amagambo menshi cyane arimo gukorana na M23 ndetse yongera kwibutsa abantu cyane ibijyanye n'inshingano za MONUSCO ko harimo kurinda umutekano w'abaturage ndetse no kurwanya imitwe y'iterabwoba, ariko kandi yongera kwibutsa neza ko ikimuzanye ari ukugerageza gushaka amahoro. Mu magambo menshi cyane yavuze uyu mugabo w'umunyamerika watunguye benshi cyane akoresha ururimi rw'igifaransa, yavuze amagambo yemeza neza ko M23 yaba igiye guhabwa ubwigenge bwa Kivu Republique. Kivu Republique ni ibice bitandukanye biri ku butaka bwa Kongo M23 yagiye ifata, ndetse muri Kivu y'Epfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Ni ukuvuga ngo ni ibice byo muri Kivu y'Epfo guhera mu mujyi wa Bukavu kugera mu bice bitandukanye byose na za Karehe n'ibindi bice kugera za Uvira aha hose, ndetse no kuza muri Kivu y'Amajyaruguru guhera za Goma kuzamuka za Masisi kunyura nyine muri ibice bya Sake ndetse na za Minova hose no kumushaki. Ibice byinshi cyane n'ahantu hanini cyane haruta ibihugu byinshi cyane byo muri Afurika, n'ubutaka bunini cyane bwakabaye buhabwa ubwigenge. Uyu kandi James Wane ni umwe mu bavuga rikijyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akaba umudiplomate ukomeye cyane, umuyobozi ukomeye cyane muri MONUSCO. Uyu kandi yamaze gutanga impuruza ndetse abwira amahanga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gikomeza kugenda gikora amakosa bitewe n'ibimenyetso yamaze kugenda yerekwa ndetse ahabwa ubwino. Ni byinshi cyane byamaze gushyira M23 muri avantage, gusa benshi cyane baravuga neza ko icyashimishije cyane ari uko uyu mugabo yakomoje ku kijyanye no guha AFC M23 ubwigenge ndetse ikaza kuba yagira leta yigenga. Kivu Republique irashoboka ndetse ntabwo bizasaba process zo gukora balkanization bwa buryo bwo gucamo igihugu kinini kabiri bitewe n'umutekano muke, ahubwo AFC M23 izafata ubwigenge, igire indirimbo y'igihugu ndetse igire idarapo ndetse kibi igihugu aho uzarenga umupaka yaba igisirikare cya leta ya Kongo gitera ibi bice cyangwa AFC M23 yongera gutera ibice yegera inyuma, ayishobora guhanwa
nkaho ari leta yateye indi. Ibi byose M23 yagiye birwana ndetse ikagerageza kwerekana neza ko leta ya Kongo igerageza kubirukana mu bice bitandukanye. Wabyumva ute M23 igize leta yigenga ndetse ibice bya Masisi ndetse abaturage benshi cyane bahungiye mu bihugu bitandukanye by'umwihariko nk'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ahandi, impunzi nyinshi cyane z'abakongomani zigasubira ku butaka bwa Kongo, abaturutse za Masisi, abaturutse mu bice bitandukanye za Goma, abaturutse mu bice byo muri Kivu y'Amajyepfo hose ndetse n'abandi bagiye bahungira mu bihugu bitandukanye by'Iburayi bakaza gushora imari ku butaka bwabo. Ibi rero byamaze kwemezwa ndetse binavugwa neza ko amahanga asigaye kuba yakora ikijyanye no kuba yakora supervision ya nyuma ndetse bikaza kurangira AFC M23 yemejwe ndetse nka leta yigenga. General Sultani Makengo, umugaba mukuru w'izi ngabo, ni umwe mu bagenda bagerageza gukora igishoboka cyose bagakora administration ikomeye kugira ngo AFC M23 ikomeze kugenda yubaka inzego. Uyu kandi yakomoje kuko M23 yarubatse inzego zimeze n'ubundi nk'iz'igihugu, ifite igipolisi, ifite abaguverineri n'abayobozi b'inzego z'ibanze ndetse n'ibindi bitandukanye, ndetse yatangiye no gukora imihanda n'ibitaro byarubatswe, ibintu bigaragaza neza ko iterambere rizihuta kurusha n'iki gihugu cya Kongo mu by'ukuri. Uyu mugabo kandi yaje guhumuriza abaturage bo mu bice bikomeje kugenda biraswamo n'ingabo za Kongo, ababwira neza ko ibi ngibi nta gihe bigomba kumara. Uyu mugabo kandi yaje guturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mu ndege ya UN ndetse aza kuba yakururukira Entebbe hariya ku butaka bwa Uganda, aho yaje kuva yerekeza ku kibuga cy'indege cya Goma kiguyeho indege ya kabiri gusa kuva iyi mirwano yabera kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, benshi bavuga neza ko aho yicaye umutima uri gutera, ntari kurya ntari kuryama. Uyu mugabo asa n'uwicariye intebe ishyushye. Amahanga yari yarateze AFC M23 ahubwo ari kuza mu bice M23 kontra ndetse akagirana inama n'abayobozi ba M23 ndetse bakaganira ku bibazo biri muri ibi bice, aho bisa nkaho Tshisekedi yamaze gushyirwa ku ruhande mu buryo budasubirwaho. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya M23 bakomeje imyitozo, aho bivugwa neza ko M23 yaguye igisirikare ndetse hari n'abandi basirikare barenga 12,000 benda gukora pass out, aho bari mu kigo cya Rumangabo ndetse no mu yandi ma training wing aho bari gukorera imyitozo. Ni mu gihe hashize iminsi ndetse M23 so yabandi basirikare basohotse mu byiciro bibiri 715 ndetse n'abandi 5,000, abo bose bagiye bajya mu kazi. Ibi rero biragaragaza neza ko igihugu cyigenga M23 yemerewe kugikontorora nkuko byagiye bishimangirwa na James Swane, uyu muyobozi wa UN ndetse akaba umunyamerika ukomeye cyane uvuga rikijyana, wahoze ari ambasaderi w'igihugu cya Amerika ku butaka bwa Kongo. Uyu mugabo kandi akaba yarize amategeko cyane ndetse n'ibibanire y'amahanga. Ibi rero nibyo byatumye yoherezwa kuri ubutaka aho yarashagiwe ndetse n'ibindi bikomerezwa. Aba bose bagiye baganira n'abayobozi ba M23 by'umwihariko n'abayobozi b'umujyi wa Goma. Ingabo za UN zari nyinshi ndetse bisa nkaho Tshisekedi yamaze gushyirwa ku ruhande. Bizagenda bite ko Tshisekedi ibyo yagiye arwanaho byose byagiye bimupfira ubusa kugeza kuri ubu ngubu akaba ari kugenda agaragaza ubushake bw'uko hashobora gukorwa ibiganiro ngo izi ngabo za AFC M23 zikaza gushyirwa muri guverinoma, ariko bisa nkaho M23 isa naho itakibikeneye. Yagiye yinginga kenshi guhabwa umwanya ndetse muri iyi leta, bisa nkaho leta ya Tshisekedi yagiye ibirwanya ndetse ikavuga neza ko idashobora gukorana nabo ndetse ibita abanyamahanga. Bisa nkaho rero ibi ngibi byagiye bimara ubwoba AFC M23 iza kumva neza ko ishobora kuza gushinga iyi leta. Reka tuve mu cyitwa balkanization cyangwa se kuba Kongo yacirwamo kabiri, ahubwo twisubirire ku mirongo y'imbere ku rugamba hakurya muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse haracyavugwa ibiturika biremereye cyane nta gahenge, ariko kandi hakomeje kugaragara ibitero by'ingabo z'u Burundi mu by'ukuri bikomeje kugenda bya advancinga bigerageza gusatira Puezero, aho hafite M23 n'ingabo z'amaduba kontrola kugeza ubu. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi kigomeje kuba gicura imigambi iremereye cyane yo kwataka ibice M23 kontrola, nubwo bisa nkaho byakomeje kugenda bibagora cyane. Abasirikare benshi cyane b'uyu mutwe wa AFC M23 bakomeje kugenda bapanura berekeza mu bice bya Walikale, aho bivugwa neza ko bari guhangana n'ingabo za FDLR zitagira umubare ziri muri ibi bice.
Inkuru igezweho nonaha ni inkuru iteye ubwoba. Igisirikare cy'u Burundi cyongeye guhura n'uruva gusenya mu kugerageza gutera M23 nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. M23 yakomeje kuguma mu birindiro byayo ariko ifite amakuru yemeza neza ko abasirikare b'u Burundi bari buze kwambuka ikiraro ndetse bakaza gutera ibirindiro bya M23 baturutse ku butaka bw'u Burundi nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Abasirikare kandi inkuru zivuga neza ko bamaze kwambuka uruzi berekeza ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abasirikare b'u Burundi banyuze mu bice by'ahitwa Rugombo ndetse na Rukana, aho bari kwerekeza ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose ni uguhangana na M23. Ibi ndabikubwira cyane, ndanakubwira neza ko ibitero bikomeye cyane bya kajugujugu iyaswe M25 byongeye gupangwa ndetse biratekurwa ndetse bivugwa neza ko Minembwe yagombaga kuza kurimburwa. Ese niki cyabaye cyatumye yiswe idahagurukira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi kugira ngo ize kurimbura? Ibi byose ndabikubwira uko M23 yakomeje kugenda yitambika iburizamwe ibi bitero. Nanone inkuru zitugeraho ziragaragaza neza ko mu bice bitandukanye za Bijombo, ahangaha neza werekeza mu mujyi wa Uvira, hongeye kumvikana ibiturika biremereye aho igisirikare cya M23 cyahiciye abawazarendo iryaguye nyuma y'uko bari bongeye gufunga umuhanda babuza abaturage kugenda bitewe n'uko bisa nkaho bari bamaze gushyiriraho bariyeri abaturage baturuka mu bice M23 ikontorora kugira ngo batongera kugera mu mujyi wa Uvira. Ibi nabyo ndabikubwira. Nanone hatanzwe igitambo cy'amaraso gikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Turajyayo ndagusobanurira byinshi cyane mu bijyanye n'ingabo z'u Burundi zongeye kwikoma perezida wazo nyuma y'uko akoze impinduka zikomeye cyane mu gisirikare, akaza gukura bamwe mu nshingano abandi akabicaza ndetse agashyiramo abashyashya azajya abwira uko yumva, ndetse aho bivugwa neza ko abajenerali bakuru batangiye kumureba ijisho ribi. Ibi byose ndabikubwira mwaya makuru. Ndakubwira kandi ko ari inkuru zigezweho ndi bukubwira ibijyanye n'amasezerano mu Busuwisi, ibyavuyemo bimeze bite, ko Tshisekedi yaje gusanga yicariye intebe ishyushye. Inkuru zigezweho aka kanya. Namakuru yemeza neza ko leta y'u Burundi yongeye kohereza abasirikare bagombaga kwambukira mu bice bya Rugombo ndetse no mu bice bya Rukana, aha hose nahakontororwa n'igisirikare cy'u Burundi kuko ni ku butaka bw'u Burundi, ariko bagombaga kwambuka uruzi berekeza aho M23 ikontorora ku butaka bw'iki gihugu nyine cya Kongo nk'uko bari babipanze. Aha bivugwa neza ko bari bapanze kurasa M23 amasasu menshi cyane ndetse bakaza kuyitungura nk'uko bivugwa, kuko amakuru agaragaza neza ko bari bamaze igihe babitegura, ariko M23 yaryamiye amajanja bisa nkaho yategereje ko baza kuhagera ndetse birangira barasanye ku buryo bukomeye cyane. Haguye abasirikare benshi cyane nk'uko inkuru zibigaragaza. Kuri telefone bivugwa neza ko abasirikare bahanganaga na M23 bagerageje guhamagara, ariko biza kurangira batabonye ramfori iyo ariyo yose kuko kwambuka uruzi byari bigoye cyane. Abasirikare kandi ba M23 basaga naho bahafite ibirindiro bikomeye cyane, ariko bisa naho bitazwi. Benshi bakavuga neza ko M23 yisi hadiployinga abasirikare bashya mu gihe yari imaze kumenya neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze iminsi begera ibice by'umupaka, nayo yahise ifata umwanzuro wo kwegereza abasirikare muri ibice, ariko mu ibanga rikomeye cyane. Abarundi mu kwambuka bumvaga neza ko bisanzuye ndetse bisanga bari butangire guhangana ndetse no kurasana bageze mu birometero nka 3 nk'uko bari bahawe amabwiriza, ariko ntabwo ariko byagenze. Bambutse bakimara kwambuka bakubitana n'intare za Sarambwe zarakaye, niko kubacucuma induru ziravuga. Inkuru kandi zigezweho ziravuga neza ko abasirikare bahaguye ari benshi cyane ugereranyije nuko urugamba rwari rumeze, ariko kandi bigasobanurwa neza ko na n'ubu hacyumvikana amasasu menshi cyane. Abasirikare b'u Burundi bari mu bice bya Rugombo ndetse no mu bice bya Rukana, ariko kandi nanone bikavugwa neza ko na Nyamitanga haturutse abasirikare bari baje gutanga ramporo. Ibi rero ntacyo byigeze bitanga kuko intare za Sarambwe zari ziri ku kibuga cyazo zagombaga gukubita zisya zitanzitse. Nanone kandi inkuru igezweho iremeza neza ko byari byamaze kuba confirmed ko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo mu mikoranire yabo bari buze guhagurutsa iyiswe 25 ikaza yerekeza ku butaka bw'iki gihugu cya Kongo, aho yagombaga kurekura amakompora menshi cyane Iminembwe. Iyo bavuze amakompora yiswoye ngira ngo benshi mwagiye muyibona, aho irashe hahita hinduka amatongo neza ndetse aho irashe hahinduka inkangu bitewe n'ibisasu biremereye cyane irekura, ngo bari bamaze kubipanga ndetse banogeje umugambi, ariko baza kumenya
neza ko uburyo bw'ubwirinzi hari ubwegerejwe mu kirere iyi ndege yagombaga kunyuzwamo, ndetse M23 yasaga niyamaze kuyitega, ibyaje gutuma iki gitero gisubikwa. Nuko abanyamurenge bongera kubona amahoro ku yindi nshuro, aho bisa nkaho M23 mu gihe yaba ibarekuye bakisanga ntacyo basigaranye, kuko bafashe umwanzuro wo kubamenesha, ndetse iki gice ngo bakagigira ibice byo gutreninga abasirikare babarizwa mu itsinda ry'ingabo ngo zigomba guhungabanya umutekano w'u Rwanda nk'uko byagiye bigaragazwa. Aha rero Amadubu nayo yakomeje kugenda yirwanaho agerageza kurwana kuri gakondo nk'uko bagiye babibwirwa kenshi cyane. Nanone kandi induru zikomeje kuvuga mu bice bitandukanye byerekeza mu mujyi wa Uvira nk'uko amakuru bigaragaza. Abawazalendo bongeye kuraswa na M23 nyuma y'uko bari bafunze imihanda, kuko abaturage benshi cyane bari kwinubira kudahaha ngo babe banyura mu mihanda isanzwe, kugeza ubwo bari batangiye kujya banyura inzira z'ubusamo, iz'ibihuru, ndetse n'uburyo bugoye bwa transport bwo kuri ubu butaka bikagomeza kugenda bibagora. Amakuru yaragaragaza neza ko aba basirikare b'igisirikare cya Wazalendo nyine barashweho ku buryo bukomeye cyane, ndetse biza kurangira bakuye amabariyeri mu nzira. M23 ibi yabikoze kugira ngo abaturage bongere kwisanzura, kuko basaga n'abamaze kugenda bakumira abaturuka mu bice M23 ikontorora kugira ngo ntibomererwe kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Amakuru agezweho nonaha yerekana ibimenyetso bigera kuri 6 bivugwa neza ko abacancuro bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, bamaze bose kuba batanga oda, ndetse bamaze gutanga amabaruwa asaba ko basesa amasezerano bafitanye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kaza kuva muri imirwano bagahara aya madolari menshi cyane bakoreraga. Ibi bitewe n'iki? Igisirikare cya M23 cyongeye gufata abacancuro 4, noneho biravugwa neza ko aba bacancuro aribo bari basigaye mu bahanga bari kuri ubutaka bwa Kongo, ndetse batanga umusada mu bijyanye no gukoresha ikirere ndetse n'akajugujugu z'intambara. Aba basirikare bivugwa neza ko batewe mu bigo byabo, ndetse bivugwa neza ko babiri basanganywe ibikoresho biremereye cyane bikoreshwa mu kubungabunga ikirere ndetse no kugurutsa drone z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aba basirikare kandi ndavuga aba bacancuro bagera kuri 4 bafashwe, 2 ari bazima, abandi 2 bamaze kwishwa bitewe n'imirwano yabereye aho basanzwe na operasiyo ikomeye cyane ya M23. Amahanga yakomeje kuvuga neza ko Tshisekedi ibi ari gukora byo kuzana abacancuro ndetse n'ingabo nyinshi cyane zigahurira kuri ubu butaka, ari byo bihungabanya umutekano w'abakongomani. Ibi M23 kandi yagiye ibyereka amahanga. Abacancuro si ubwa mbere bafashwe ndetse bakerekwa amahanga ku mateleviziyo mpuzamahanga ndetse mu kimwaro cyinshi cyane, ariko bisa nkaho noneho n'abari basigaye bari buze kuba bikura kuri ubu butaka. Biravugwa neza ko abaturutse mu itsinda rikomeye cyane ry'abaturutse muri Rumaniya, abaturutse mu itsinda rya Burakaota bo kugeza kuri ubu ngubu nta nubwo bagishaka kugaragara ku mirongo y'imbere kubera ko bagiye bicwa, ndetse abakuru muri bo bagapfa, aba bakahasigara ari kugira ngo amasezerano arangire bacyure ayo mafaranga, ariko mu by'ukuri bategera aho urugamba ruri kubera. Bivugwa neza ko aba bacancuro 4 bagizweho ingaruka zikomeye cyane, nuko abasirikare bagomba kubacungira umutekano bishwe rugikubitana M23 mu gutegura iyi operasiyo. Benshi bari kwibaza M23 ni iki ikoresha kugira ngo ize kumenya amakuru ndetse navumbure inyubako cyangwa se aho aba bacancuro bapangira urugamba. Bivugwa neza ko bari bamaze kwegera ibice M23 kontrolora kugira ngo baze gukora amakoordinate, ndetse baze gushyiramo amakomande yahaza kunyura drone ziza guhagurukira za Kisangani. M23 bikubimenya rero yavugaga neza ko aba bacancuro bari buze gusubira mu bice bari basanzwe barimo M23 itashobora kugeramo, biza gutuma ikora operasiyo bakiri gukorodona ndetse banapanga ibi bitero. Aha rero niho aba bacancuro 4 bafatiwe, 2 bahita bicwa, abandi 2 barafitwe na M23 mu kimwaro cyinshi cyane. Benshi baravuga neza ko M23 yari ikwiye kongera kuberekana, kuko ku munsi ubanziriza w'ejo yari yafashe abandi bagera kuri 6 ibafite ari bazima. Operasiyo yabaye umusibejo, ubwo n'umunsi wabanje habaye ibitendo bikomeye cyane aho M23 yatakaje abakomando bagera kuri 2 bayo muri izi operasiyo, ariko bikavugwa neza ko za operasiyo zagenze neza, kuko abacancuro bose barafashwe bagera kuri 6, ndetse ahaguye nyine abasirikare ba M23, ariko kandi bikaza kuba birangiye intego zigezweho. Bivugwa neza ko intego M23 ifite ari uguhera ku bayobozi bakuru ndetse n'abapanga urugamba n'abandi bayobora ibi bikorwa
kuva ndetse kuko yamaze kubona neza ko iyo yamaze kubakuramo akazi yamaze kwica bamwe mu bayobozi ingabo zisigara zihuzagurika ndetse ntizimenye ibyo ziri gukora ahatuma mama 23 ikomeza kwa divansinga ndetse igakomeza kuba idomina urugamba. Kuri ubu ngubu abacancuro bari basigaye bakoresha ibisa naho ari ikirere ndetse bakoresha n'izi drone. Ibitero byo mu kirere byose byari biri mu maboko y'aba basore ndetse n'umugabo umwe wari ubarimo nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi batima 23 ntabwo isanzwe n'akasamutwe, ati ubutasi bwayo ntabwo busanzwe. Amakuru rero aratugira havuga neza ko abangaba bagiye kujya mu bandi, ariko nanone bikaba bitangazwa neza ko bashobora kuzahurizwa Igoma nanone, aho bivugwa neza ko ari abacancuro bamaze kugera muri 32 bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye nyuma yuko abari bari kuri ubutaka birukaniwe ku butaka bw'umujyi wa Goma. Abandi bagiye bafatirwa za Uvira ndetse n'ahandi bamaze kugira ngo muri 32 uretse abagiye bagwa muri iyi mirwano nabo bivugwa neza ko batari munsi y'umunani. Bivugwa neza ko mama 23 ishobora kuzafata umunsi ikaza kubajyana Igoma bose akaba ariho ibahuriza ndetse cyangwa ikaza kubazana mu bice bya Uvira ndetse mu nkengero zaho nyine mu bice kontorora. Uretse ko hano byakorana bamwe bavuga neza ko ikwiye kubazana i Bukavu kuko abenshi bafatiwe muri bice bya Kivu y'Amajyepfo, maze ngo mama 23 ikaza kongera kuba yabasabira inzira mu Rwanda, aho benshi bavuga neza ko itari kwiye kongera gukora ikosa ryo kubarekura ndetse ngo bagende gutyo ari bazima, kuko bisa nkaho ibafitara imbohe z'intambara ndetse ko ishobora kubakoresha ikishaka. Nyamara mama 23 mu rwego rwa diplomasi komeza kwerekana neza ko yabarekura bagasubira iwabo. Bamwe batise ko bagenda hakagaruka abandi bizagenda bite mu gihe ukomeza kugenda ubarekura. Ibi ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ndetse binagarukwaho icyo mama 23 ishobora gukoresha aba bacancuro bakomeje kugenda bafatirwa muri iyi mirwano. Reka twigire ku mirongo y'imbere ku rugamba tube turetse aba bacancuro bakomeje kugenda bavugwaho guhura n'isanganya. Ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo byongeye kwibasira Minembwe, ariko amadubu twirwaniho bongera kwihagararaho mu birindiro byabo. Amakuru atugira haragaragaza operasiyo zitandukanye zakozwe n'igisirikare cya leta ya Kongo zifatikanyije na Wazalendo, aho bashoboraga kujya mu mihana itandukanye ya hariya abanyamurenge batuye. Nyamara hari ikintu gikomeye cyane, benshi cyane bongeye kugaragaza neza ko ibice bitandukanye by'Iminembwe bitagituwe mu by'ukuri. Imihana myinshi cyane, amazu yamezemo ibyatsi, abenshi barahunze, ntabwo bafite amahoro. Uretse ko izi ngabo za twirwanaho zigerageza kuba zabungabunga ibice bisigayemo abaturage kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zitongera kubagabaho ibitero, ariko mu by'ukuri aha bisa nkaho ingamba ndetse n'umugambi w'ingabo za leta ya Kongo n'u Burundi wari ugiye kugerwaho iyo mama 23 idatabara ngo itangire gutanga ramforo ndetse inirukana izi ngabo muri ibi bice. Amakuru agezweho nona cyane na makuru akomeye cyane yemeza neza ko nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ashutswe n'igihugu cy'u Bubiligi ndetse akaza kwemera kujya mu mugambi ngo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi rero bishobora kuba byamaze kuba birenga urwego benshi babitekerezagaho. Igihugu cya Uganda binyuze muri perezida Yoweri Kaguta Museveni ndetse n'igihugu cya Kenya binyuze muri perezida w'iki gihugu cya Kenya William Ruto, aba bagabo bongeye kuburira bwa nyuma ndetse bihanangiriza perezida w'igihugu cy'u Burundi bamubwira ko igihe yaba ahirahiye gutera igihugu cy'u Rwanda akisanga yatangiye kujya muri ibi bikorwa ashobora kuzatabaza amahanga akabura umutabara. Yoweri Kaguta Museveni yabwiye General Evariste Ndayishimiye ko mu gihe yaba atekereje gutera igihugu cy'u Rwanda azirengera ingaruka. Uyu yamubwiye kandi ko ingabo z'u Rwanda ashobora kuba azitiranye. Bamubwiye neza ko nibura amasaha atarenze 2 intambara yaba yamaze kugera i Bujumbura mu gihe yaba yiyongoje gutera igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo yashutswe n'igihugu cy'u Bubiligi ngo kizamufasha ndetse afatikanye na Kongo baye batera igihugu cy'u Rwanda. Ni ibintu Tshisekedi yagiye ashyiramo akaboko kanini cyane ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye aza kubyemera ndetse yemera gusaba igihugu cy'u Bubiligi intwaro ngo zigezweho. Nyamara bamwe mu baperezida bo mu karere k'ibiyaga bigari bazi ubushobozi ndetse n'imikorere y'ingabo z'u Rwanda bamaze kuba bamuburira ndetse bamubwira neza ko ibyagiye gukora ariko nkwikururira urupfu. William Ruto perezida w'igihugu cya Kenya yabwiye General Evariste Ndayishimiye ko azisanga ari guhungira muri Tanzania, nyamara mu gihe yaburiwe akanga kumva. Yabwiwe kandi ko ku butaka bwe badafite ubushobozi na butoya bwo guhagarika ingabo z'u Rwanda mu gihe baba bamaze kuzishotora, kandi bongera kumwibutsa ko u Rwanda rutera rudaterwa. Uyu mugabo yabwiwe amagambo arimo kumuburira ndetse no kumubwira neza ko ibyo mu gihe yaba byitwayemo akiyemeza kujya mu ntambara n'igihugu cy'u Rwanda
Rwanda ko azabaga akifasha ntawe ushobora kuzamutabara n'umwe kuko yaraburiwe ndetse ibyo bari kumubwira ko azabibona bitarenze umunsi umwe. Uyu kandi yaje kubwirwa neza ko ibyo ari gutekereza nta na kimwe kizakunda ko aya mahanga ari kumushuka azabona umuriro w'ingabo z'u Rwanda mu gihe yaba azishotoye. Yabwiwe ko ingabo z'u Rwanda zidashotora uwo ari we wese, ariko iyo ugerageje kuzendereza nk'uko byagiye bitangazwa mu bihe bitandukanye ndetse byagiye byerekanwa ko ingabo z'u Rwanda zigerageza kurinda imbibi z'igihugu cy'u Rwanda kugeza ku muturage utuye hepfo iyo. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko igisoda cy'u Burundi kidafite ubushobozi ubwo aribwo bwose bwo kuba u Burundi bwaza gutera u Rwanda maze ngo buze kugera ku ntego nk'uko bakomeje kugenda babyereka perezida w'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi bihugu byo muri East Africa birimo igihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Kenya binyuze muri abakuru b'ibihugu barimo William Ruto ndetse na perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni baje guseka cyane bereka perezida w'igihugu cy'u Burundi ko ari mu nzira imuganisha mu murongo utukura kandi ko ibi ngibi bazabibona bitarenze umunsi umwe mu gihe yabatekereje gushoza intambara ku Rwanda. Bivugwa neza ko Ububirigi bwari bwemereye uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi intwaro zirimo drone zigera ku bihumbi birenga 5 ndetse ngo bakamwemerera n'abasirikare. Bivugwa neza ko ari bakeya ariko bo gutoza ingabo z'u Burundi bakamwemerera ngo n'intwaro zigezweho nk'uko yari yabisabye, ariko benshi bamaze kumubwira neza ko ibi ari byo bizarasa ingabo ze. Uyu ni umuperezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda agerageza guhirahira guhungabanya umutekano w'igihugu kibanye, kandi ibi ngibi benshi bavuga neza ko bitaza kumuhira. Ntabwo turi butinde muri izi nkuru, bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi nawe yaje kwerekwa ukuri. Uyu mugambi we benshi baribaza niba ashobora kuza kuwukomeza, ariko yamaze kwerekwa ukuri ndetse bamubwira neza ko no kubitekereza yakoze amakosa akomeye cyane ashobora kuza kumukoraho. Ibi rero ntabwo bihagarika inkuru zacu zigezweho ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'abarundi zamaze kuza gutanga umusada. Aba bose bakomeje kwikorezwa umusaraba wo gusubizamo 23 inyuma, mu gihe 23 muri iyi minsi ifite imbaraga z'umurengera ndetse iri kuzikoresha mu bice bitandukanye. Amakuru atugira haravuga neza ko igisirikare cya 23 nyuma yo guhangana n'ingabo za Kayumba Nyamwasa izi ziyise P5 zikicamo abarenga 58 mu bice byerekeza za Mikenke. Amakuru avuga neza ko kuri ubu ngubu nta guhagarara, ahubwo ingabo z'u Burundi arizo zitahiwe. Mu by'ukuri benshi baravuga neza ko ingabo zirenga 25 ndetse hagati ya 25 na 30 izi ni ingabo z'u Burundi zari zagerageze kwa advancinga kugira ngo zigere mu birindiro bya 25. Abo ni abasirikare biganjemo abakomando bari bari kwerekeza muri Plene, aha ni mu kibaya hariya mu kibaya cya Ruzizi nk'uko bamwe bakita. Aha rero niho ingabo za leta ya Kongo ndetse n'aba Barundi bari bafashe umwanzuro wo kuza gukoresha aba bakomando babo kugira ngo baze kugenda bacinzira ndetse baneke amakuru, bamenye umwanzi ari mu birometero bingahe ndetse bamenye niba nta mitego iri mu nzira kugira ngo bahite ba advancinga. Ndetse byaje kuba bitabahira kuko 23 yaje gukurura amakuru ndetse binyuze mu butasi. Aba bakomando b'iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse bari bafatikanyije na bamwe mu bakomando ba Kongo FARDC baje kuba barenga umurongo utukura 23 irabareka. Bakimara gutanga sinyare babwira bagenzi babo ko bagomba kwa advancinga bakaza bakigira imbere, niho byabereye ibikomeye cyane kuko aba bakomando bonyine bahise bicwa barashwe kuko bari bamaze kugera mu defense za 23. Ntabwo bari gusubira inyuma ngo bikunde, nuko abari bari inyuma bahawe sinyare ko inzira ari amahoro, nibo bahuye n'uruva gusenya kuko habereye imirwano hano mu muhanda werekeza Plene. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagerageje guhabwa ramporo na bagenzi babo bari kuri kaburimbo ya kabiri, aho batangiye kuba bagerageza kumanuka kugira ngo